So itime beselikhala because mase siqala ukufika inkathi zabo December omele usithengile impahla sengiyamthatha mina sengimfaka eMagregosi. Yeah, last bese bengijwayela ukugqoka Mr Price nyana yabo or iPep or any shop engathi simple bengigqoka. But njengoba sicela ukungena lento lebukhothayo mase ngithatha itime masithi asami ukuthengile impahla sengifuna ukungena eMagrega. Mangena eMagrega sengidonse RM icela bo ma 2 point something yabo and manje uyabheka itime I afford leyo mali. Humble greetings to everyone. Welcome to it, guys. This is another episode of the Make It Known podcast. This is Make It Known production. Hashtag let's play with other kids. As you guys always know, I'm never alone. I always have a special guest with me. But before we jump into the main interview, please don't forget to like, comment, and subscribe. To everyone that has been supporting us, let it continue, guys. We thank you very much. You guys are always helping us grow. Please don't give up on us, guys. Even if we don't drop some episodes sometimes, you know, but we're still here and we're still pushing. Anyway, let's jump into the main interview. So one of my brother Unjani. Aye, 100%, 100%. Imfujazi kudala sikulindile ukuthi ufike. Finally selifikile lo suku. Yeah, straight. Bonga mina. Even nama since ngilindile ukuthi ungicontact. Aye, sesikhona mfethu, sesikhona. Sesila nawe njalo. So to abantu abangakwazi mfethu awushaya igama lakho la ngempela and then ushaya ama nickname akho abakwazi ngawe esitradini. Yeah, okay. First thing first, I like to say ngathanda ukubulisa yabo. I like to greet everyone that I know and those who knows me. My name is Marikana. Actually my nickname is Marikana. But uyqala nge-nickname uqala. Yabo. Ngoba nickname iyejwayelekile yabo lokushini yabo. Ngikhula vele bangibiza ngayo yabo. But my real name is Fani. My surname is Khoza. Okay, ufani Khoza. Yeah. Okay. Nice to meet you Njava. Yabo nami ngiyaqala ukulizwa igama lakho la ngempela. Yeah. So manje why igama Marikana mfanele lisuka va? Ligama le ngasho ukuthi legama unfortunately lisuka from eSkela from esikolweni. Okay, high school or primary? High school actually. Okay. Let's keep on mfethu uzithwalele kahle vele Marikana. Out of all names abakhayi wona mfethu. Bavele bakhetha uMarikana. Ngicela usichazele why uMarikana? Yeah, out of all names ne guys into engayisho ne. By that time do you remember there was this ngasho ukuthi the scene the story saphuma ukuthi eMarikana kuyalwiwa nani bulelwa abantu lapha kuya Mindi yabo. By that time I was still at school yabo ngisageleza yabo. So lezi zinto lezi bezenzakala la yabo benginokuzibona but bengekho kuzo esikhathini esiningi yabo. But only to find out ukuthi esikolweni bangibiza ngathi ngasho ukuthi sort of umuntu ngathi uthandi impi so like wise yabo. Okay, I would like guys yabo like mina esikele yabo like esikolweni ngisakhula ngomulo umuntu lona ukuthi yabona into zamadize siyahlupha esikolweni yabo sakenwa yabo but yona bengasinto esharp yabo because ngasho ukuthi ukuyi stage ngaleza inkathi yabo. So when it comes ukuthi kuyalwiwa esikela yabo crazy ngikhona yabo makuliwa ama fight esikolweni yimi ngihlezi ngilamula yabo makuliwa ngithola ngihlezi ngitholakele la ngine fight ikhona ngihlezi ngitholakele so kula sebaqala ukuthi wena uthanda impi uhlezi unempi la ukhona uhlezulu yabo. That's why they started calling me Marikana ukuthi I know wena indoda ehlezi ineenga yabona ngento encane nje umuntu mangafika nje uyayisusa uyenza ibe big issue yabo. So that's where baqale bathi Marikana ngapha nangapha. And nakhona I can say ngakhuluma manga yabo I can say
legama lelonke lelakamarikana Yeah. liqali there was this other friend of mine that Okay. it was my best friend that one. Okay. So we used to by the time kuyenzakala lento le yasemarikana was still at school ngisageleza. Okay. So njengoba ngisase esikolweni it happened ukuthi bokusala lento le yobukhothana. Okay. Yabo I had to find my nickname nami kumele ngibe ne nickname elobukhothana ukuthi yabona amasiqala sikhothana yabona nami ngikwazi ukungena intweni yabo. So iBrian le njengoba ngisasho kunale Brian best friend la choose yona yiye yasho ukuthi ayimarikana iza negama engathi liyabonakala lakhaze yabo ezokuhlukanisa nje ezokukhuthaza abantu yabo nathi masifika sithi siyabakhotha maybe siyabuma because besinokhamba sama Delta Port uphi la sifana njengalezo so but beside that yabo so legama leli makanginikeza lona athi mina igama engakunikeza lona ngoba most of the time ekuqaleni bebangibiza fish yabo esikolweni yabo ngasho ukuthi amajite lokushini bebathi fish yabo then umfowethu abuya al-eda ligama athi no mina ngajabula ukukubiza Fish Marikana yabo season 4 ikameli jeka so yabo laba iprocess yabo ukuthi sengu-Fish Marikana season 4 yabo nami ngiyalikhuthalela because ngijabulisa yini ile la ka-Fish le la ka-Marikana angili-understand fund one but ngibona ngathi the bad yangithiwa lingenza umuntu omubi lela ka-Fish ile lisharp yabo but thola ukuthi manje yazi masikhula samajita sisekazi bona amajita bathatha lela ka-Marikana ukuthi hayi wena uyabheda so hlezi kubiza Marikana lela ka-Fish lilisakhansela yabo so that's where igama la ka-Marikana lisuka khona ambithi lisuka kude no but asikubuyisele emuva kancane na my brother ukhulela va sure my brother mina I can say ukuthi ngikhulela eThembisa yabo I was born eThembisa ngikhulela khona eMambisa yabo but into engayisho ukuthi ngikhulela khona around eThembisa yonke because bengahlala endaweni e1 eThembisa like you know eThembisa inama section yabona inabo Sthama aboGaca abo in so even though by that time ngasho ukuthi bengihlala same province indaweni e1 but bungumuntu ukushifta amagasi yabo ufika kanjani la 22 ne la 22 ufika kanjani because uqale somewhere obvious before nifika la you know la 22 I can say suka ngisifika ngapha fika ngincaye ukuthi itime agcine seliphumela yindlu ngale la besuka khona yabo unfortunately my dad yabo bekane umzabalazo escora camp like umzabalazo Madele avele iphopule egasi yakena yabo itime bekane umkhukhe Madele yabo but ithe maka because this incident ekhaya yenzakala yabo ekhaya yenzakala yabo ukuthi manje ekhaya kuba nale mali lezo ukuthi ziyangena yabo imali zethu ekuthola ukuthi mayomile kuthengwa iproperty yangithola I can say ukuthi indlu yaseMadela uTime beyangayithengisanga yabo like lo yamkhukhulu ufake like umuntu ukuthi aqashe yabo so thina besihamba sicasha indawo njengoba bengisho ukuthi iThembisa ngasho ukuthi bengitraveler besihlala la masinini sicashela masinini siyathutha sicashela yabo so uyinto enjalo yabo so but iTime njengoba ngale mkhukhwini angaqashisa bekaqashisila bekumqashi sihlalile leso sikhathi then ngaba nesikhathi sokuthi indlu iphume so mayiphuma kaphuma le ndlu leya la 45 so that's where sisuka kuphi emcashweni siza la sohlala la but before sizohlala la ngasho ukuthi besinawo umuzi yabo because we had an accident mina ne brother yami yabo so sazongena futhi kuleso story kahle sazongena usazosibeka kahle kuleso story yabo ngize ngifuna ukuthi ngibekele sona yabo ukuthi they were kunale property yabona besinayo icaca yabo igasi yabo bilithengiwe so kukho icaca next to iThembi kula ke ngasho ukuthi yilelinye igasi engihlalile isikhathi eside but after wathi ushifta ngapha angishiftisa indawo ukuthi iTime asigcine selithola ulena indlu ngapha 45 I know ngezokala my brother ngezokala yazi mfethu khona into oyibekile ne njengoba ukhuluma ngenickname mfethu ukuthi hayi okwangena nakulento yobukhothane ne yazi mfethu I'm always interested kuleso story mfethu umuntu make sichaza ithola
Uyiqala kanjani mfethu lento le yokukhothana mfethu, and wasn't it too expensive mfethu, like emalini, you know, because obviously mfethu fanele niqhome ngezinto ayithola umele sibonakala so ungena kanjani kulento mfethu, iqala kanjani for wena? No my brother, into engayisho yabo I won't lie, because into engayisho ngize ngiqale lento lebukhothana bengekho one, like besi ngasho ukuthi kuyimi nabangani labe bengikhula nabo ngithola from iGaca yabo. So lento lena yakhumbula isaqala ukungena lento obukhothana bese nokuyibona kuma TV kuma check button checkpoint so by that time nathi masibukela iTV bayikhomba kuma checkpoint ukuthi kunento engenile ebukhothana sibona ukuthi bayenzani. We end up ukuthi nathi sesiyayithanda la lifestyle yabo, plus bokuyi fashion besaqeda ungena yabo. So we went through it ukuthi sesiyangena la kuye yabo. Also niyahlala intshelane zamajita ukuthi hayi bafethu nathi asingeni because into engayisho ne into esiyenza ukuthi size interested la singene yabo. There's this one trip yase rain show yabo. So one of our friends I think besingakhi ngoba beyisabantu besinokudlala ibhola, dlala itinti yabone kasi yabona nje yasirelexile yabo. So this one friends umngani wethu oyi1 yabo, uye lona ngasho ukuthi esikhathini esiningi uyazi indaba zamafoni bezingakabi popular ukuthi Instagram wayawa. So yena kibo vele cheese yabo umuntu uthi ifamily time maoledi yamnakekela yabo. So into esifana njengalezo bekwazi ukuthi azithola fast ezama pies ezama event nani yabo. By that time besasebancane thina besingakayakeni event, because I can say I was around if I'm not mistaken around 13 or 14 so it cause ukuthi kube nalento le ukuthi I know machita lumchita wethu lomngani wethu e1 athi kune trip ekhona yabo. So le trip le ise bathi rain show yabo. Trip lena around Jews yabo, iside la ngase Soccer City yabo. So that guys kuzoba like kuzoba kunama celeb yabona zoba zikhipha yangithola zoba ziwa yangithola. So guys into esingayenza njengoba nathi sihlezi dlala ibhola sebengicabanga ukuthi sike sizikhiphe bafethu yabo, sike siyobona indawo nje yabo. Sambuza lomjita loyi1 wethu uthi okay mawuthi sizikhiphe usho kanjani? Athi no machita sonke esikolweni sakhe yabo. What if masingabeka ama 5 rand for 1 month yonke, then mazithi month end sihlanganise sikwazi maybe noma singakhipha ama 300 sihlanganise le mali. Masihlanganisa le mali so kwazi ukuthi sicashiye ibus ilena iventure plus ekasi bokusara ngikhama venture ngalezi nkasi you know singayenza sihlanganisa iventure sibangene ema rain show, then le enye imali ezosala nyana so thenga amabhiya yangithola, sithenga snack yangithola. Unfortunately vele utshwala vele ungakabi izinto zethu phela saseyilife yabo. Suye namajita kuthiwa hayi ilanga lokuyi rain show seliyafika yabo. La mele sihlanganise khona imali phela ukukhumbula ama situation wethu la siphuma khona umndeni awufani yabo. Mase kumele sihlanganise imali, lo uza nemali encane, lo uza nemali ephelele, lo uza nemali encane yabo. But ngoba yazi masamajita into masaba majita into masiyithandile sifuna ukuyenza neke simane sigive up yabo. Sizolwela ukuthi size siyofika la kuwe yabo. So kwakhosa ukuthi ngalo langa lelo ekseni kakhona savuka sahlangana sonke sihlanganisa amakhanda. Wena uphethe emalini? Mina ngiphethe imali so, lo nathi ngiphethe imali so, lo nathi ngiphethe imali so. Wena kini kunani yabo? Lo athi hey mina lapha endlini nginelinye ibhetri lakudala la ngayithengisa yabo. Ngayithengisa sikwazi ukuthola imali, ngikwazi ukugqwalisela majita yabo, ngiyapayiseka nami ngifuna ukuhamba yabo. I fail. Lo wena uphethe lo munye uthi hayi mina right time lam since ifele livuse lelungise le enye venture kunomnyango lapha wakudala lapha ya lo mnyango lo masingawuthatha suyise scrap yard singapopanyana yabo. Mathi yabheka nami ngithola nami sengifuna ukuhlanganisa ama ukuthi
i-timer mina by that time lisebenza nge-electrician vele i-timer la umuntu osisebenzayo yabo umuntu one-CK like sort of i-CK so umuntu osipanayo yabo so unokuspana ima like izinto zabongam la ukuthi baye-renovate abanokukhipha intambo yabo intambo ze-wiring lezi zakudala ukuthi bafake ezisha yabo so lezi zakudala bekanokubuya nazo endlini yabo of course ukuthi nami njengoba amajita libi lapha omunye ukhipha unyango weventure omunye ukhipha i-laptop yabo ngoba awona i-laptop yengathi isiboostile nyana ngoba ngathi sinikeza imali nyana ebonakalayo yabo because ukuthi nami ngiyasalela emuva yabo but I know athi ngigijime ngendlini yabo since time alingekho ngizozama ukuhlephula lapha kuleza intambo lezi zakhe yabo angafika ngazidonsa yana ngahlephula ngento sure thatha amajita siyesigangeni sishisa leza intambo sihamba siyokalisa cabanga from ekseni ile trip kumele kahle my brother vele sesipina imali yokuhamba okay ekseni zithi lapha mazithi bo 12 lapha yasita imajita manje sekuhlanganile yabo silande umnikazi weventure yabo athi I know mina imali engizoyifuna imali eso okay sizwane naye yabo sitayibamba nayi imali yakho wena ngesikhathi so uzo isikhathi eso uzosilanda yabo okay kube nalento le ukuthi umjita avumelane iFrotman vele avumelane nathi hayi bafana bami mina ngizoniphatha sharp yabo ngizohamba nani sili soba sonke yabo asijabula isikhuthayo sambe sogeza namajita yabo enema uyazi ayisho wasikakabi nalempahla lezi zobukhuthana lezi ama DMD lezi abazigcokayo so normal outfit normal outfit normal outfit just ukuba clear yabo endlini yazi njengoba beningi manager ngiphume ngami mele nje ngifiskele eminyana manje timer namhlanje ngiyolala kumngani wami ngayenzeka maybe ngibuye late or ngingabuyi yabo ngoba seba busy la ngale kumngani wami mara ngizobuya yabo sure timer lingivumele mina ngami okay kube nale thing ukuthi siyahlangana hlangane eventually libe khona yabo sisuke siyelikho kunenye indawo la bathengisa amabhiya khona bastokisa amabhiya isayida ngasi bathini le side ngiyakho bathini side ngasi bathini esho ukuthi le ndawo noma ngiyazi mfethu bane ikinga nami yabona le side le igama lilabaleka but qhubeka so we went there kule ndawo le yabo safika sastoka amabhiya yamthola I think sistoke maybe ama Castlelight plus enshutshwala besingakabujwayili vele sakakazi next yabo so nithatha kuphela sesibheka inde mali esinayo ukuthi afforda ini yabo so it's afford izinto ezicheap yabo ama Castlelight ibhodlela sisa afforda bukusana le bhodlela le bathi iRoyal le mabhodlela le whisky le bathi Royal yakudala ukuthi utshwala umuntu akabazi but yakudala bathi Royal okay sithengela amabhodlela ngathi sithenge uma 3 okay singene emotweni yabo so kunomunye umjita enye iBrian yabo so ngasho ukuthi esikimini sethu oyi1 wethu yabo athi no machita phela neke sihambe sabajita sisonke kanje yabo mina isister lami lizovela mara lizovela nomngani walo ngitshelile ukuthi sendaweni eso yabo so bavumelana ukuthi uhamba sisonke yabo awufile yana sesiyakhuthala ukuthi usho kanje sohamba nabo sister kuCherinyana bathi asho asajabula samajita yabo okay siyele sifike sicollecta ku my sisters vina yabo my sister vele masifika bebayi2 hours sharp but yabo ayisithina sase intwana ayisuke sihambe nayo rain show we go yabo le masifike rain show amasifike rain show uyathi angafika ngajabula nami ayithe mangifika lapha besibuya lapha ngacala ukukhuthala nami but iproblem angisho njengoba sonke besingana into zokugqoka there is this one friend of mine lo njengoba bengisho ukuthi bokuyuze na the idea yonke from the start yena kibe biba sharp so into esifana namakhavela akasasenazi yabo so njengoba besihamba thola ukuthi uboleke umngani wethu oyi1 ikhavela yakamamakhe uthatha ikhavela kamamakhe yakuthola ayiboleka wani umngani wethu oyi1 uthi sihamba naye le yabo so we went there yakuthola
njengoba sisagroove la hayi feel kumnandi umdrayiseni vele yena uShirotman sekasidonsela labo sinda bucheri laba vele size nabo sibahleli bonke lapha okay nami ngoba ngomuntu ngifuna ukubona indawo yabona ngiphume njalo ngigroove yabo ngiphuma asigroove manje ngisagroove oyiwani umngani wami uyezwe yangilanda uthi Marikana mfethu ngalisukile hayi bekabe by that time basangibiza fish yabo okay fish ngalisukile madodana ngalisuke ngani athi nangu Zix kunomunye umfo umngani wathi wathi Zix athi Zix phela bamthathela iqhathu bamthathela ikhavela yakama oledi kabonkosi bamthathela ikhavela kamoledi kabonkosi abubani laba yabo because uthi amajita manje sebayenzani bayangidonsa sigijimela kuphi eventure yabo sitshela udrive ukuthi phela eFrontman njengoba silasicela usize man nangu umjita wethu sebamthathela iqhathu yabo uFrontman angazingeni athi hayi mina ngizingeni lezo azivalile phakathi ngoba phela ubambela akasanaki sister ngapha simzame phela simgayine ebhiya yokuthi azasiphathe grand ngapha sambhadala yabo okay khosi ukuthi manje plus nami nje ngoba vele nginomuntu mase yazi ibhiya monga kayijwayile yabo ngiforced mina emachiteni ngithi no machita abobani bakuphi labantu abathathela uZix ichathula yabo bathi asambe sokhomba yabo khosi ukuthi ngiyela mangifika lapha lamajita apake bebamba nge16 bus bona ya 16 bus yabo mangifika mangithi abanye yintanga but abayi 2 3 amaHrotman yabo mina mangifika lapha ngithuka labo ntanga lapha yabo nithi nina nisili anisazi into oqala mara nivumela ubudeni bazosibamba inkunzi thi yabo why niyenza so yabo ngikhuluma kanje ngibe ngenzani ngena phakathi kwe16 bus yabo amaHrotman angaphandle yabo ngikhuluma ka and mangena phakathi kwe16 bus ngibile ngithi ngisasifuna lechathula yabo ichathula zithi yazifuna bangithi ngizibone yabo ngibone le khavela bazibekile khona lapha phansi kwamasithi yabo bongasi ikhavela e1 kuphela yabo mina mangifika lapha ngisho sengiyabona ukuthi laba balaphakathi intanga laba neke bangithuze ngisaba lamaHrotman angaphandle yabo so njengoba ngithola ichance ukungena lapha mangicala izinhloko ngithi ngibona amakhavela nginofaka izandla mina ngadonsa yangithola ngidonsa bayenzana lamajika babiza lamaHrotman yabo yenzeni ngiphume ngokugijima ngiphuma ngiphethe ichathulo kanje yangithola ngigijima ngibuyela kuphi ngale kule adventure yethu yabo like mangifika la sekuyaqalwa ngazi vele ngathi besiyichayile vele siqala sekuvela imoto zamaphoyisa yangithola umetro sewamile manje wonke umuntu angene phakathi kwemoto yakhe ekhaju yabo mina mangene la ngena lapha ngiyasifika phela sengithuki ukuthi amaHrotman mangangifuna bangangikhawathi wait uyeda uyi1 ngiyeda ngihamba uZix beka khona mara yena bekahambile emuva ngoba ukuthi bamshayile yabo behambile emuva ukuthi ngoba yena uthi yena bamshayile yasabe nebadala baphethe nomesi yabo so mina ngithi atsivaye so check njengoba ngisho ukuthi ngithi mangifika la mangichecka mangithi ngiyaqalaza ngiyabona ukuthi lezi labantu abahleli la yintanga zabo amaHrotman wakhona ngaphandle mangithi ngiyaqalaza ngibona ichathulo ngithatha ichathulo ngaphuma ngavale yabo so masingene ebhasini wamele sihambe singene ebhasini umdriveri start imoto yithi la masiphuma siya kuphi segarage yabo egarage zonke le moto lezi maziphuma ziya lapha kule garage le la kule garage le my brother ula ngibone khona ukuthi yabona ubumnandi ula ngiqale khona sengilandelela cabanga sila masuka la beziwa khona lapha kule park ngenwe garage amaQuantum amaQuantum bengakagcwala ama16 bus amaventure apakile la sekuyagroove lapha kule garage le abantu abanye bangena ngale badla ama snack yabona ukuthi uyisiphithiphithi lama metro awasuke ngale parking aze kuphi yazophuzana ngapha azosicosha ngapha egarage emodode nangapha so mabasicosha thola ukuthi hamba okay mina mangithi ngichipheleza iqhathulo ngifuna ukunikeza uZix nje ngizithathe ngazifihla ngahlala eback seat ngazichava ukuthi hey lamaHrotman lawa nje angangiboni yabo amase sihamba ngisho uZix usihamba ngenyawo ngoba balisibele balibele baphuma bajaba yena unyathela ngenyawo phansi yabo ngithi ayeZix iqhathulo zakho ngizitholile yabo khipha lenqwaba nje mangidonsa lenqwaba le mangithi isana azifani
ikhavele one yiyo le kama yakhe le kama Oleni so wena ngesikhathi uthatha unakanga nje uthatha nje ukhatha nje ngithola mangithi engikhavela kusiyo enya kusiyo yabo mara since fele ngamgaya ngathi ayibamba nali uzobona umthenza kanjani yabo since from there my brother uyaqala ke le lifestyle ukuthi ayaqala from there ayaqala my brother. Okay, so ila ke manje niba yikhothane ke manje singaphuma competitions or what not kula ke sesicala nase emakhaya phela ukhumbule lento lebukhothana yona bekuyi fashion party bekuyinto ukuthi sigcina sesifakela abanye bethu bese sigcina sesifakela abazali bethi pressure yabo yokuthi manje umzali maseka hamba nama yanami shop njenge time alarm phone case mina kaya into engayisho mina time alarm ifele bekumuntu ukuthi uyasacrifice yazama uyalwela ukuthi mina neGrootman lami since fele njengoba noma Olida beyangasekho duzana nathi yabo at time abilizama by all means ukuthi sithole sigrand sina yonke into singashoti nganext yabo so itime beselikhala because mase siqala ukufika inkathi zabo December omele usithengile impahla sengiyamthatha mina sengimfaka eMagregosi last bese bengijwayele ukugqoka Mr Price nyana yabo or iPepu or any shop engathi simple bengigqoka but njengoba sicela ukungena lento lebukhothana mase ngithatha itime masithi sami ukuthengile impahla sengifuna ukungena eMagreg mangene eMagreg sengidonse RM icela bo ma 2 point something yabo and manje uyabheka itime afford leyo mali yabo because ukuthi manje ngiyenzeni sengimfakile ipressure ukuthi phela nami phela abangani bami sekugqokwa lezi zinto fashion fashion yabo but mina into engayisho ukuthi vele mina itime lami vele vele umuntu ongathi nawe unokuba street nyana vele athi lezokhohlwa ukuthi ngizokuthengela ikwayikwayi ngoba bekathi makabone RM yabona le Rosemont so ayizokuthengela ikwayikwayi li1 ne2000 2 point something akusize yabo so ngathi I know mayiso yabo time wena ungangithengelana yabo so but mina itime into bekathana ungithengela yona iJays yabo Jordan yabona iJordan iJordan vele beyithengeka kuma 1.8 yabo so mina njengoba maye namajita masicala siphuma sithi yoba court izayela ngizogcoka ikhavela or iJordan angafford phela yena ngithi nami ngifuna abida amajita azowagqoka la ngihamba nabo azogqoka ama-abida nanani abachepe but mina angi-afford there yabo but iJordan ngathini beyingena nayo kule some competition one corner Jordan number 1 ikoro Jordan vele ebona besilibiza nangekoro mina ngitshaya mina ngishaya ikoro eziningi hayi yamthola so benenzani kule ma competition or manhlangene ezikhothana benenzani kahle lesithekne kuna ngasho ukuthi ayisho yabona ilokishi like ikasi amakasi ahlukile eThembisa yabo so I can say there was ngayenza example ngabantu bebaseduzana naseKaslethu yabo thina igama le scheme sethu sigcine sesilinikeza negama because ayisho siqale kancane but size siyiqale igama le yesushi njengoba bese range show yabo umjito wethu ewa ngathi bekaphethe boma 1 something ngithola safika sapaka kwenye sort of ngathi motel so ngithola angena lalo yamjita athi ufuna ukuthenga ukudla yabo so uthe makabuya uyaphethe lezi zinto lezi zama yabona la le cafeteria lama box lawa amasushi lawa nalezi zinto zakhona la macaroni la macaroni bathi sushi yabo so athi no uphethe sushi yabo sadla yona since from there thini igama le create esibiza ama sushi boys super sushi boys mara sabuya sayichange yabo yaba isushi yabo so ekasi ngasho ukuthi ikasi beseduzana kunama mingo boys yabo ukukhothana bethu masiya la fele mina because mina udabula impahla bezingekho kimi mina bengithanda ukhinyikwazi yabona into zokujayiva amajita vele ibizwani awudini ukhinyikwazi ngithola kwaza bekhinya yebila leyo bengadlali amajayiva ujayiva number 1 ujayiva into bengi interested kuyo naleyo ukuthi sokubake because besikwazi ukubake isukuthinekele masithi sokubake tsothi sisho ukuthi so kuyenza iflowers like sokubake straight sikuthengela i6 paid tray lamaqanda sikuthengela iflower sikuthengela ama-atramela sokuthela ngazo zonke lezi zinto lezi sakubake kanjalo uthola sakubake kanjalo
Angiyakuzwa nje umoya ubhika. Sure brother. Oh, so that's the main thing beniyenza manihlangene mfethu kube yilokujive mhlambe compete ngeimpahla, you know. Okay. So manje wena my brother bengakufakela ipressure ukuthi mhlambe ugange if I was told mhlambe izinto oyidingayo. No, I can say mina ukuthi ngifakele ipressure ukuthi ngiganye. Ipressure bengifakela yona ukuthi manje vele into zasesigela bengasafocus kakhulu encwadini and lento le guys awonline le yakhawathana like yamoshana lento le yabo le peer pressure sabangani vele masikhula sabangani so thanda ukuthi siyathanda ukuthi siphile sonke sijabule sonke but thina mina njengama ngisho bese ngihlala ne time kuphela ngithola benganamuntu ukuthi mangibuya endlini uzothi hlala phansi yenza ihomework athi ngikufundisa entweni eso ngithola so it caused ukuthi vele nami sengiphila nabangani sengifika endlini thatha school bag ngisilahlela le ngiyaphuma ngemajiki yabo sengiyophila namajiki kube nathi kuze kafika that point yabo le real my brother kuze kafika le point ukuthi uthayema endlini mina mase kufika inkathi ukuthi sothenga impahla bese kaqala sikangitshela idori ukuthi hayi impahla wena nengithengele nanani yabo so yafika la to the situation ukuthi because ukuthi manje mangesigele yabo because by that time bengisasele yabo bengikwazi ukuthi everyday ekseni ngimeka sure ukuthi mazithi bo 5:00 ngibe ngivukile esikolweni besingena ngabo 8 la yabo to 7 8 yabo esikoleni esikoleni sangena so bengimeka sure ukuthi mina by 5:00 ngiyavuka ngiza kuphi eSwazini kunenye indawo athi Swazini yabo eSwazini mangifika ngizofika ngistock ama corn snack there was lama snack la bathi ama corn snack la yabo ngiyazi mangistokela ama corn snack ngawafaka ebekini ngaye esikolweni mangifika esikolweni ngakwazi ukungena mangiphakathi isigela mangichange ama piroti siyakuphi ngiyakhipha ngiyathengisa yangithola ngikwazi ukuthola leyo income yabo something nyane esikhwameni ngithola plus nama dies ngapha nguNoxman yabona masini nokushiya umuntu ebhodini asale operate iboard yabo so fairly ngasho ukuthi mina benginokuhereze emasayidini ngawo lama consnack because into vele benginokuyenza ngiphile ngawo lama consnack yabo okay asenze kanje mfethu ne ngoba yabona mfethu already lesitoro sitshele sona umlando omuhle and phezulu kwaloko mfethu kuningi abantu abazokufunda from lento oyishilo so manje ngiyazi ukuthi mfethu ukuphila namajida angithi nje kubusho awuzinaki izinto zesikolo uvela uphume wathi ngiyochila namajida yini izinto ezimbi mhlambe benizenza namajida obvious ngoba kuba neinfluence ethola manje stradini awuchaze nje mhlambe some of the things mfethu bozenza ezingekho grand because ungakhohlwa mfethu ufundisa abantu ngestory sakho you know awuchaze ukuthi yini izinto mhlambe uqale wangena kuzo man ezingekho grand estradini my brother I can say ukuthi my brother yona lento le yokukhothana because unginane lento le nayo lento le like bengekho sharp at all because yazi masicruise amajita siyajuthana sitshelana amanga nanani ukunale certain time ukuthi uhlalwazi masingahamba so groove lesitheke isikhiphile imali sacasha ibhasi sathenga amatshwala yabo sahamba so bese kunana namachikita phela ngalezi enkathi bekuzoba nescheme sethu samasushi then kube namachikita yabo so amachikita bokoyilabo chira abanye nabo kunalento lokuthi amachikita yabo so lento le yangasho ukuthi bengekho sharp because besinokuthi lesitheke amachikita thothi because isigama licrew lethu igcine selikhulu yabo gcine sekunabantu abangenayo laba abazayo emuva sebaba sekunamajuni amasushi juni yabo but lento le into engayisho ukuthi my brother into bengayithani ngayo into ukukhothana when it comes to the point ukuthi kube nama chikita yabo so let's take there was this point first time lento le yenzakala besibuya upe ngathi eDelta Port sambile saya kuphi joint kuphi khona lapho sa approve for ama after party mase zithi bo malate because ukuthi amile solala yabo namajida yabo okay masiyolalo yazi abanye abogela besihamba nabo neke bonke babe khona abanye bazohamba bayolala bayemakibo abanye bayathathwa ama boyfriend wabo abanye ngithola by that time ngathi besimina labe besisele vele ukuthi sonke sihlala ikaseli 1 ngathi besi6 amajida yabo abogel by that time I think bebayi 4 4 yabo girls is6 amajida yabo it happens ukuthi thina sonke asifuna ukuye emakithi yabo
safuna ukuthi si-enjoy si-groove siyenzini yabo so kuba na that point ukuthi no umngani wethu eyi-one athi no asene roomini lami sihlala khona yabo so zama ukuhlanganisa amabhodlela nyana sichubeke sihlale khona so lala khona la yabo sisonke yabo okay my brother kube into ukuthi siyala yabo so my inkinga problem ifika ibe da endabeni ukuthi sekucala kuyenzakala izinto ezingekhoshana because mothi yabheka sonke si6 amantombazana engakhe ayi4 yayibona ukuthi ifike ibhore kuphi makuthi yabheka sonke sisendaweni ye1 so it happens ukuthi omile maye sonke sesilibile sibhizi sekela ngento enye yabo eyunizo ngithi ezinye izinto yizo izinto bengazithandi ngayo lento ukukhothana yabo because ukhost ukuthi omile maye sesiseke sichange maye sichange so to masibeka kahle mfethu ayihloniphisa ngithi mfethu ukulala nobokele ethola sesikuba change yayibona manje so lento beyenzeka most times ngasho kuba yiyo leyo obokele ba under leyo influence nani ses under leyo influence yabo seyinjalo vele ukuthi sesiphila sekunjalo sesiphila kanje so manje protection iba khona uranaki my brother iprotection yiwungizwa ngithi ezinye izinto bezingekho sharp at all because isikhathi seprotection uzosithola like sasebancane nathi ukuthi sohlala nana izinto ezifana nama protection endlini besingazinaki so mase kufike lezo sikhathi lesisivalele roomini sisijabulile sidakiwe ngapha yangithola plus ngapha nemqondo bosase yanqa kabi mature 21 cabangile ukuthi phela ngaba ne flop uthi sengiyagula nani yabo lezo besingazicabanga obviously ngoba manje usakhula umqondo izinto ezibhaya wazinaki kahle bekuyifani nje phela sisijabulisa so le mpilo yokukhothana mfethu ipushe for isikhathi esinganani le mpilo yokukhothana ngasho ukuthi mina according to my own side ngasho ukuthi ngabe ngiphushe 4 years 4 years 4 to 5 years yasemfethu ngitshela ukuthi uzothi 1 year mhlawumbe no my brother because into lento engayisho ngalezi enkadezi angisho ukuthi ngoba besangena ingene phela lento le ifike fashionini nathi sisavalekile yabo njengoba bengisasho ukuthi phela ifirst trip yethu sigcine seyulona kalisa lokho athengisa lokho yabo so isikhathi masisiya kuleyo 4 years le because angisho vele besicala nathi sibone ukuthi I know phela manje la kule game le umnandi izinto ezenzakala la kumnandi sikwazi ukugroove sikwazi ukuhamba ama trip nabogele ngapha yabo so we end up ukuthi sigcine sesiba addicted vele kuye so kuyinto waya niphila nje njalo ne so manje ngicela ukubuza mfethu how about okay kuyaphuzwa ne obvious mfethu ama drugs awekho kude lapho ndoda ngicela ungitshele mfethu kancane lapho ukuthi okay kwenzakalani I can say ukuthi yabona bengisazokufika lapho ndawo indaba le because I wanted to start ukuthi bengisafuna ukuqala ngalento le ukuthi ithola ukuthi lento le besiyenza njengoba sola ukuthi crew yangithola amantombazana nabafana because one thing for showcase ne into engiyazi by the time khona abanye ethola manje kulezi zinto lezi besiziyenza bakhona abanye bethu uthola ukuthi or intombazana usana le ya trauma le or uthola lento le ayifike yamoshela impilo kuyaphambili yabo so izinto ezifana nama drugs my brother I can say ukuthi bose kuyinto vele bese ikhona njengoba ngisho ukuthi 4 years yonke sibile sibhizi ngalento le gcine vele nathi sesingena into esifana nama drugs but mina ama drugs into engayisho my brother kwacala kwami ne ngawacala bengisasesigela yabo ngisageleza ngisayenza yona lento lokukhothana so kwaba na the point ukuthi masihambe ebusuku angisho phela sihambe ebusuku asilali masihambe ebusuku kwamele manje singalali phela kube ni energy nyana yabo kula my brother sengiqala khona nomunye umjita omunye umngani wethu oyi1 owafika yabo afika ne drugs bathi cat yabo athi makafika ne cat bese sicala ke angishayisa nyana ama2 yabo ebusuku bonke angilalanga ngaphuza ibhiya angilalanga kancane ke mfethu ikhethi yenzana mfethu my wait number 1 ibhenywa kanjani iyini powder ipilisi iyini ikhethi ngasho ukuthi mabayithenga yona bebanokuyibiza ukuthi inokuba igolf ball
mabayibhika mabayenza ama-Nigeria bayenza ibe ngathi golf ball so but yona ithola ihlangene nje so but my crush iphenduka ipowder emhlophe yabo so the most emajita thina besithi masiyibhema besithanda ukuyihlanganisa ne-ash yabona ash lo ugwayi sithathe ash ogwayi sithele esayidini sithathe yona leyo cat sihlanganise sicrush kube into e1 then siyabhema yabo lento leya eplug lakhona ngisho ukuthi my brother ngaphuza ibhibs ukubonke nengidawo yo neke ngizodawa lobu buthipsinyana mara ukuthi ngidawe ngilahle ibhodlela ngaliqeda ngoba ibhodlela ngaliqeda ibhodlela so lento le energy mfethu energizer lento le so my brother kula ke lento le yabe ikhethi bese sicala ukuyibhema kakhulu ngalezo yomgadi and nakhona there was this umngani wami one bathu sgang yabo so lo ya ugcina aba addicted kuyo too much ngoba ngaliza inkathi after kuyo yona leyo 4 years there ngoba sisakhothana ugcine kube nalento lokuthi umama wakhe uvelelwa imali like umama khashona yabo so yena imali zakama olid wakhe ngisho beka spana shop zabe zivela yabo sifikela kuye yakuthola so lamchita lo yangasho do my brothers gang lapha ke maybe sesibhema kakhulu futhi uye maybe senaye njengoba sekanile stress ukuthi vele akasana oledi yamthola ishonile nazi imali zaka oledi zingenile lapho sekabakhotha kokugcina khotha kokugcina siyabhema yabo that's where my brother into engayisho ukuthi nakhona into engimoshe kula ngimosheke khona kakhulu because from there bese ngiqala nami sengifonkola yabo nami sengiqala ngibhema yabona my brother waya ngiyabhema njalo ngiyabhema yabo no ungayikhipha my brother ubeka yeah so sorry guys enelele okay stressless oh sorry yeah yabo so into engayisho yabo so into engayisho ukuthi from there sengicala sengibhema amakhethi yabo yeah mazithi Friday esikolweni mangiqeda ukuthengisa ama corn snack le mali ngikhipha imali yestoko ngikhipha imali engiprofitile bengikwazi ngathemba ukuthi my brother bengikwazi ukushaya umbobo mina ekusasa ngoba bengifunda ekusasa high school bengikwazi ukushaya imbobo ngiphume ngestation eThembisa station ngiyogibela uMangobe ngiyophi eCaptain Park ngithenga lento lekhethi during school hours my brother komeni ukuthi ezinye izinto bese nginaleya influence leyo ukuthi sengigijimisa ukudlala only to find out ukuthi angiboni ukuthi ezinye izinto yazibhayizisa yabo ngikwazi ukuphuma eCaptain Park thenga izinto sibuye sihlale namajita sibheme sikhuthale sibheme yabo so kunomuntu okubukela mfethu you know mhlambi uyayitshela ukuthi hayi lento ama drugs into sharp mfethu yini wena mfethu oyibonile from ama drugs ongafundisa yena lo muntu oyitshela ukuthi sharp ukuthi hayi lento le ayikho grand mfethu yini wena into oyifundile from experience yakho osema drugs in mfethu and ukuthatha isikhathi esinganani mfethu how long were you in drugs sure my brother yeah I can say mfowethu I can say ukuthi lento le yama drug ngithatha isikhathi eside ngikuyo because ngirealize sekulate nakhona ukuthi lento le yakusimpile yabo and I can say kwabanye abantu maybe ongakazi next ngendlela esifana nama drugs I can say guys i-drugs alunganga because into efana ne-drugs ingakuthola u-rich izokushiya ubroke ngithola ingakuthola ubroke izokuyenza ube broke worse the most abantu laba engikhule nabo abanye babangana bami laba njengoba bengisho ukuthi bengikhothana nabo senzani njengoba besicala ukubhema abanye babo bagcine bashona yabo because there's this one friend of mine lo ngifunda naye ke lo it was my best friend yabo but athola ukuthi maye sekenzakala into uthi yabhema a drop out esikolweni iqala yabo sagele mina bengisageleza drop out yena kuqala esikolweni 1 sesizwa abathu ushaya umphakathi kuphi yabo ushonile yabo so that's where nami ngasho ukuthi bengaka realize ukuthi like ayingeni ukuthi manje lento ama drugs ayikhoshayo yabo ngenzani ngiyaqhubeka ngayo yabo kube nale setting part ukuthi my brother
ngisuke lethembisa into engangingasho ukuthi into engenza ukuthi ngishifte lethembisa njengoba kuzophuma lendlu lendlu yasekhaya izayisela ukuthi indlu yasemadela le beyibhalisa itime nani yabo sema iphuma lendlu le that's where ngimuvela kuphi la e45 la e22 to 22 yabo okay so mangifika ngapha and lapho ukuthi obviously le nto ukhothana dala seyaphela seyiphezile akusase fashion yabo akusase fashion yabo so obviously njengoba ngasase fashion nami sengizwile ama drugs into abathi cat sengila ikhethile sengibhema icat waya so ufika ngapha 22 ithola iwest lento yama drugs ufica abanye mhlambe sure my brother mangifika ngapha ngithola abanye nyaba recruiter and mina njengoba ngifika la ngifika la 22 ayisho mina ngiyazi ukuthi lento le ama drugs yona ikhethi ngithola kuphi bona banothenga khona la elokushini bathola ukuthi intonyana encane mina njengoba ngazi igodi lema Captain Park eJozi bese ngikwazi ukubatshela nabo la ngithi phela mina ngiphethe igodi ezali yabo ngaya le ngiyostocka le ngibuyela ngizothengisa yabo so there was this one umunye umjida wathi astocka lezi zinto yabo mina ngakuzama ngemali ukuthi ustock wena uhamba uyostocka then ubuye uzothengisa yabo by the time amile ngesigele yabo ngiyamtshela no ayinengithengise lento le yabo mara ukuyokustockela wena mangafuna umuntu ozokuthengisela yona or wena uyithengisa ngina stress yabo athi okay feel hayi cool my brother ngina stress ngizoza kanjani yabo so lento le yasesigele yabo ngcine ngingasayi esigele yabo ene nakhona into ukuthi ngicine nasesigela ngingasayi indaba vabo ma transport ngoba endlini guys I can say kuna something ngifuna ukuyisho guys yabona umzali okowakho uyakwazi umzali okuzalayo uyakwazi mawuqala uba ngathi wenza izinto eziphuma endleleni uzombona naye uzokuchangela uthi noma ungazama ukufihla my brother uzovela ekugcineni uzovela ene mosovela uzomoshayela into eziningi yabo njengami so my brother ne ngithe itime masecala ukwazi ukuthi ngiyenza lento obukhothana ngisalala endlini phela bese ngimnikeza iproblem yangithola nokufika ekseni ngapha ngumntwana ngisafunda mara ngingena ekseni yangithola hayibo intatha kuso ngiyangena yabo ngapha ngisase esikolweni yabo so leyanto leya bengingaboni ukuthi endlini ngizimoshela impilo esharp endlini ngizimoshela endlini uzimoshela itrust yomzali iyaphela abantu elokushini labantu bophila nabo abasakuthathi serious yabo nawe ubuyile emuva ngokwempilo yabo njengamanje nami guys nekhisene njengamanje njengoba maye sengiqala sengibona ukuthi phela impilo so ngifisa ngathi ngabuyele emuva ngibuyisele le situation back ngibuyele kabusha ngiqale kabusha ngifunde isikolo kahle ngibe sharp ngifane nabanye abantu but I can't yabo so mina into engacela lento engicelayo nama into engihlezi nayo semthandazweni nami nokuthandaza yabo abafowethu laba abangaphandle ngiyafisa ukuthi bayeke lezi zinto eziphuma endleleni lezokubhema yabo bafocus esikolweni yabo uma umuntu usasesikolweni focus esikolweni izinto zakho zizoba sharp yabo hayi uyibekile lapho my brother so into engayisho ne my brother ne lento le yama drug mina njengoba bengikhothana ngijabula ngiphuza amatshwala ngihamba ngishaya isilali yabo bengibuya ngikhohle ukuthi i-background yami yamoshela yabo endlini bagcine bangasa time like my dad awunlayo time ugcina ngasanandaba nawo when comes Christmas angisatholi next yabo angisathengelwa impahla ezi Christmas okay fair but that time ngisafunda sesishiftile ngale eThembisa sesingapha e22 ukukhumbula idistance nesikolo sami yabo ngifuna indaba zama remove yabo let's take ngifuna indaba zama remove sekulate sekuFebruary bangitshela ukuthi no kwamele ngimele unyaka uzuphele khani ngizokwazi ukuthola iremove yabo okay ibe that to the point ukuthi ngithi I know my so angina problem yabo ngizolibele ngifunda li yabo mara guys the problem yiwo ngisho ngithi umzali uyakwazi nomzali once aqala akulahlela izandla uzoba ne problem yangithola
because one thing for showcase I remember my dad bekakwazi ukuthi azame ngawo wonke amaplan ukuthi ngikwazi ukuya esikolweni ngiphethe isikhathini nami esibonakalayo ngiphethe lunch box nami ne pocket money ngathi yabonakala but by that time masikaqala sikabona lezi zinto lezi ngathi ngiqala ngibunyeza izinto eziphuma endleleni njengoba so chief lethembisa siza ngawo malokera bengasatholi bayikhatha complete malokera bayikhatha imali ukuthi ngizothengela impahla zama-Jordan impahla ezidurayo zakhathwa complete yangithola okay sekukhosa ukuthi ima ngivuke every day ngesikolweni ngenyawo nothi yabheka sengihlala kuphi it's a distance phela mothi ubheka isite makube like guys abantu abakeni ithembisa bangakutshela yabo le site esikolo le 45 is far because mina isikolo sami sile duzana nase Ogmore ama-site wase Ogmore that means so sorry kancane awuspendele picture ukuthi kuthatha isikhathi esinganani mosuke ngenyawo la uya ngade nyangale kase Ogmore kuthatha isikhathi esinganani ngenyawo ngenyawo mawube yashesha I can say 30 minutes is enough uloku walk under 30 minutes uloku because I can say ukuthi nami ngalezi yankade bese kukhosa ukuthi kwamele uma ngivuke ekseni yabo ngikwazi ukuthi reach carve isikhathi yabo but into ebebhlungu ukuthi ngivuke ekseni ngihamba ngenyawo ngifike esikolweni mangifike esikolweni ngiyaconcentrate afele mase kufika inkathi zama lunch obvious ayisho esikolweni ngine feeding scheme umgababa yabo bese ngiphila ngomgababa waya yabo but into ebengistress yazini bengithi mangisesikolweni ngikwazi ukudla umgababa yabo then mangichaya esikolweni kumele ngisuke esikolweni ngize kupha endlini ngenyawo yabo mangifika endlini mangivula ikhabete lento yesinkwa sikho yabo my brother HIV ngivula ifridge ngikhipha isishebo ngiyapheka ngisho ngilambile phela ene umgababa ukukhumbule phela sifole line isibaningi neke bakushaye ngebhange ebumbum yabo bokushaya ngezintonyana encane yabo unqenge nyana yabo okay mangifika endlini ngikhipha isishebo ngiyapheka mangipheka late abazali mababuye itime nestemara mababuye iyasuka uphekelani singakafiki upheka isishebo salate singakafiki ngizama ukubachazisela ngilambile ngiyele esikolweni ngenyawo ngikhathele yabo kula-ke besebacala my brother ngibona ukuthi yabona manje itime izandla zale sekagezi yabo bese time lambe sekakwazi ukungitshela ukuthi wena usabulwela uke esikolweni somdala uke esikolweni angisho uyabhema uyaphuza so mdala phela wena so yenza izinto zabantu abadala ngithi wena so usathi usakhala ngokuya esikolweni ukuthi uye esikolweni ungala ulambile ubuye esikolweni ungadlanga wena uyaziyenza because manje somdala so uyabhema ubhema insango marka wena fani ubhema ugwayo yaphuza unokuhamba ebusuku ungabuye lana ubuye late uthini wena ufuna ukuthini yabo enomothi uyazibheka lezi zinto yabona ukuthi my brother manje ngiyazibheka neJesva ngizama ukunqenga time but because itrust besekayiphelile ku time because ukuthi ngiforced my brother ngibile ngizama ukuphusha ukuthi lo nyaka uphele wona lo to find out no nyaka usaphilanga because uyazi namajita silibile sajuthana sifakana nama influencer ngeke yabo kube nathi certain point ukuthi no athi ngiyeke once esikolweni ngizomela next year uthi ngibona ukuthi ngizaza kanjani yabo mara inhliziyo ithi no khohlelela uye esikolweni wakhosa ukuthi my brother ngiyenzeni ngiyenza ama ready made izolo yabona izolo khosa ukuthi manje sengistock izolo yangithola my brother khosa ukuthi manje ngistock izolo ngithenga ama blade nyana noma i10 nyana i20 nyana ngihlale phansi ngithenga ama Rizla ngithenga abogwayi ngiyenza ama ready made ungafake phakathi webox ama ready made lawa sengiplan ukuyenzani ngiwathengisa esigele or ukuthi ngikwazi ukuthola imali elunch nokuthi mangibuya ngikwazi ukuthi makube endlini ngiyothola abangakafiki because abantu ababuya late phela emsebenzini abangakafiki ngikwazi ukuthi nami ngizithole ne pocket money yangithola thathela ama ready made bese ngiwathengisa esikolweni ama ready made phela izolo mara sengiyifasile ama joint bayibiza ama ready made ngithengisa esikolweni yabo bangibambe esikolweni yabo mabangibambe esikolweni bacale banginikeza i parents letter
yabo or like warning nyana ukuthi nayi parents let's hamba utshela abazali bakho ukuthi siyabafuna la esikolweni wena uyezinto eso yabo mina according ukuthi ngoba mina vele nami ngiyazi ukuthi phela mangizoya ngise lento leni endlini yo angifiki kuyoba inkinga itime lombulala manje ungathi ngingasalifuni next ngingasangiyenzeli next mangizotshela so akufa kwami sengifile ibe ngenye indlela yabo so uthi manje ngiyacabanga ukuthi ngitshele itime ukuthi esikolweni bayalifuna mara inhliziyo ithamba umtshela ngiye ku time ngifike ngimgayile parents letter ngithi time esikolweni bayakufuna yabo because my time vele naye beseka kwatile athi uyenzeni esikolweni ngiyazi ukuthi abangibizeli into esharp bangibizeli into engekho sharp mina time bakubizeli into esharp hamba uzozizwela angiyasaba ukukhuluma phela ukuthi phela time ngimoshile bangithole ngiphethe insawo nani esikolweni ene bengithengise yabona iproblem yabo ngino time wona uzoziyela uzwili yabo angirelax lilanga leli ayisho dakulela parents letter babhalile ilanga lokuthi angaza ngalo yabo athi ngizoya Monday yakhona ya Monday yakhona ngalove esikolweni nyanga mina time la hupi esigela time malifika esigela bantshela le indaba lezi zabo ene abasalitshela le indaba ezintsangu kuphela sekuphuma neindaba zamadayizi zokuthi mina sengidlala namadayizi ngiyabhema la esikolweni ngithengisela abantwana izinto intsangu esikolweni into engekho sharp yabo itime lazo lezo indaba lathi malibuya endlini ngithola induku yangithola discipline okay angiyeke yabo ngihlale ngirelax kusasa khosi ukuthi ngiye kuphi esikolweni ngivuke ekseni geze ngithi sigela mangifike esigela the very same day mangifika bangithathe bathi wena sahamba eoffice yabo izolo babakhuzile wena awuzanga yabo so babakho simchaziselile yonke into babakho simtshekile ukuthi wena so kunikeza iform yase EWC college yabo uma ugcwalise le form yase EWC college uyofunda khona yabo okay nami ngivumelana yabo so ngibabuza ukuthi maye EWC college ingakuphi bathi isite la ngase Captain Park ayithola yabo so ngiyacabanga le EWC college manje yabheka transport izofuneka ukuthi ngiyele mali yokudla izofuneka ukuthi ngiyele angikeri time ngijikele endlini angina plan because uthi mina ngiyenzeni ngithathe le form ngihambe ngifike ngitshela time ukuthi time mina esikolweni bathi abasangifuni yabo bangitransferele eWC yabo so time bengiqela time ngizozama ukuchange impilo ukuthi ngibe sharp ngilungise izinto zami ngicela ukuthi ungizame noma imali yokugibela ngiyenza ama registration ngiyoregister ngama registration fee I think it was 4 something why not 4 something at 2 something ama registration fee into esifana njengalezi yabo so ngicela time mali ama transport nani yabo time akasazingeni kumulthi ama selingilahlela izandla kezwakala yabo akasazingeni yabo khosi ukuthi obvious esigela I drop out yabo mang drop out esigela nakhona nami angithi drop out ngitshela ukuthi hayi njengamanje athi ngirelax nyana ngisahleli my brother bavele elinye uHrotman bathu progress yabo loya athi kubafuna abantu khona la 45 nje bese cicida ukufika le ndawo le bisaseyisha under development under development yabo so bokunabantu la la 45 la kulama flat labo kunabantu bebanokuza la bazongena ngenkani bafuna ukuthatha lama flat ngenkani yabo so da kuya position there thothi bafuna abantu yangithola umfana nyana uyaqualify ukuthi ungangena yabo mara lesipande siyazospane ezingathi security mara namaphepha yabo ngenzeni phela mfethu angisagelisi ngiyacabanga ukuthi isipande lesimangazithola ngangena musida ngikwazi ukuthi ngiyabudgeta next year ngizokwazi ukuthi ngingambe ngiyoregister EWC ngiqhubekele phambili ngesigele yabo ngenzeni ngigijime ngene la kuwe la ngishida lo progress yabo
ayisebenzile la ngoba bese sisebenza sama patrol bheka sponsor khona basinikeza ama Lesibuyela weksuit yabo brother like basinikeza ama weksuit basinikeza lezi zinto zama shield lezi basinikeza nalezi zinto lezala ebexirous kakhulu yabo lezi ama shield lezokuvikela kanani basinikeza imiphini yabona umphini wepi sorry kancane kusho ukuthi wena yabona lento yemarikada sobuyela bese kodwa manje kwelinye side sengiwelinye side my brother yabo sekucost manje senginikwa lezazinto senginikwe amadoka ilene imphini wepika abanye banikezwe amadonki pika okay sisipanile akhona amanye ama flat esiwacleanile like us yabo okay mara bagcine sebakhala yabona ukuthi I know ay silwile lento le ngasho ukuthi lempu lesilwile because sicleanile amanye ama flat baqhubeka njengoba balibile baqhubeka namanje le location njengoba sa develop basa akha abantu basanikezwe ama flat so la ama flat in la bese ku grand ngoba sithema sifika thina le vurva yonke le yokustrike nani ungena ngenkani yaphela yangithola sayiclean it all so bekuyi mission eserious yabo so manje asana span yabo obvious ispan sethu ukuthi mabaqala baza labo umphakathi siyafika siyaba yabo that's why ngizwa ngithi bagcine sebayenza ezingathi thina sama security yabo basebenzisa security iOB bese ngigqwalise OB njenge security sengigade ebusuku nami njenge security yabo there was this supervisor yami unfortunately I won't say his name yabo the supervisor yami thola ukuthi umuntu ongithandayo yabo because I can say ne guys la besicasha la bengisebenzela khona kulama flat bengicasha bengigada ama flat masiningi ngemabhondi yabo so amanye emabhondini bekana ufika ngishiye ne radio yabo so ayishayazi inkathi zasebusuku lapha ebusuku ntathakusa kuyabanda yabona kufuneka nobuthongwane yana so mina benizitshontsha mina ngingene endlini ngilala ayisho lezi zinto lezi amabhondi mazi akhwa kanje ungena before abanikazi uyangithola so yazibona izinto lezi mazi akhwa kanje ayisho ziyakhiwa yabona mabafika lesithi bayayipenda phakathi bayayipenda emini lethi mabachayisa bayayikhiya yabo so mina the way bengisitoti ngakhona bese ngikwazi ukugqekeza ifastera yabo ngoba amabhadla bewangekho amabhadla bewangekho ngithola but bekuyiminyanga mara bekhiwa beneke uyigcekeza ngoba mawuzogcekeza uyiphule bazobona kwamele ungene kahle ngingamosha kanenze yabo so mina ifastera bese ngikwazi ukulivula ngavula ifastera the other time ngangena phakathi ngalala ngavala ngivula ifastera nyalivula nyangena nyalivala nyalala ngiyazi ngisethi alarm maybe angabuma 4 lapha 3 to 4 izongivuka bese ngiyavuka ngiyaphuma ngenza ngathi hayi bengispanini yangizwa angiyezile right there my brother I think 3 days ilanga lobu 3 le supervisor yami bangifune ayisho mawulala mawu security ba ne radio ukuthi kwamele after 1 hour nyana ya reporter everything under control nothing bad to report yabo mina ngipayizile bengijwayele ukuthi mazithi 1 mazithi 12 to 1 ngimeka sure ukuthi ngiya report then lapho sengiyazi ngiyalala sengiyophaphama ngabo ma 4